Kia ora koutou katoa. Nau mai ki Waitangi. He wahi tapu. He wahi wairua. He wahi tino a tāhua. E te atua hono mai o Pononga i tēnei rā o Aotearoa ki te kaipupuru o te taonga, ki te mākurukuru o te wairua. Ko koe arahi mātau roto i ngā tini pūtanga kētanga, i ngā tini pāheketanga o tēnei ao. Kia whakamoemuti, kia whakakorōria ki tō ingoa tapu. Āmine. Āmine. Kia ora. Kia ora, Grant. Morena i te whānau. This is my wonderful, very clever young friend, Muri Waihei from Te Karere. Te Karere are up here, of course, because it is Waitangi weekend. 182 years ago on Sunday, in fact, tupuna of yours. Yes. In fact, but Ngāti Porou didn't sign, did they? But 540 rangatira did? Yes, but lucky enough, my mother is from up this end of the woods, so here I am representing not only my whānau, but finally my mother's side as well, John. It's a pretty special weekend. Yes, most definitely. So we're here this morning. There is so much happening, but it is not only a Waitangi show because there are lots of other things happening throughout Aotearoa. A-team. Hey, JC. Yeah, JC, it looks absolutely beautiful out there. Can't wait for the sun to start rising. It is such a magical place to be. And kia ora to you too, Miriwa. Miriwa, it's great to see you.